Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Joseph Kabila wari perezida wa Kongo ageze mu mujyi wa Goma nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'umutwe w'M23. Mu ijambo yavuze ku wa gatanu nijoro, Kabila yatangaje ko ateganya kujya Goma mu minsi iri imbere. Gusa kugeza ubu ntaremeza ubwe ko yahageze. Yasesekaye ko umuvugizi w'umutwe w'M23 ugenzura umujyi wa Goma yatangaje ku rubuga rwa X ati tumwifurije ibihe byiza mu bice byabohowe. Colonel Wiringo umuvugira igisirikare cy'M23 nawe yemeje inkuru yita Kabila umusirikare wa Rwanda. Mu itangazo Colonel Nangu ukuriye M23 yavuze ko yishimiye ugaruka kwa Joseph Kabila mu gihugu cye. Ati yahisemo neza ho kuguma mu buhungiro. Nanga yongeyeho ko Kabila hawe ikaze Igoma igice cya Kongo yise ko kitari mu gukurikirana kubera politike ukatirurwa gupfa n'ibindi. Mu kwezi gushize igihe hadukaga igihuha ko Kabila yageze mu butegetsi bwa Kinshasa bwahise butangiza ibikorwa byo kumukurikirana mu butabera ndetse busaba ko imitungo yifatirwa. Ibi Kabila yarabinenze avuga ko ibyemezo bihutiyeho byafashwe na leta byarimo guca mu gihugu ishyaka rya PPRD, no kuvuga Parti du Peuple pour la Constitution et la Démocratie, no gufatira imitungo ye. Asubiza ku byavuzwe na Kabila, Minisitiri w'itumanaho wa Kongo Patrick Muyaya ati perezida Kabila n'umugabo wahahise mu birimo kububu udafite na kimwe yatanga ku hazaza. Twikitureba nuko tugomba gukemura ibibazo atabashije gukemura icyo gihe. Mu cyumweru gishize Sena ya Kongo, Kabila bamwe nk'umusenateri ubuzima bwose yamukuyeho ubudahangarwa nyuma y'ubusabe bw'ubushinjacyaha bwa gisirikare bwifuza guhita bumukurikirana ku byaha birimo ubugambanyi no gufatanya n'umutwe w'M23. Kuregwa n'ubushinjacyaha bwa gisirikare byakurikiye ibyatangajwe n'uwamusimbuye President muri Gashyantare umwaka wavuze ko Kabila ariwe muntu nyaburi nyuma y'ibi byose amushinja gufasha M23. Mu kumusubiza muri Werurwe, Kabila yabwiye abanyamakuru ari muri Afurika y'Epfo yombi afatanyije M23 ibintu byari kuba bitandukanye cyane nuko bimeze uyu munsi. Kabila w'imyaka 53 yaherukaga muri Kongo mu mpera za 2023 avuga ko agiye ku mpamvu z'amasomo muri Afurika y'Epfo. Mu ijambo ryo ku wa gatandatu yumvikanije ko yiteguye guhangana, ati nk'umusirikare narariye kurinda igihugu kugeza ku gitambo kiruta ibindi byose. Ejo nari ku butegetsi, uyu munsi ni ku butegetsi, ariko nkomeje kuba indahemuka kuri iyo ndahiro kurusha mbere yose. Mbere yuko Kabila agera Goma yasabye leta ya Kongo guhagarika akababaro ikomeje guteza abaturage mu bice bigenzurwa n'M23 igafungura banki yafunze kuva muri Mutarama. Joseph Kabila ni umwe mu bantu bafite ijambo rikomeye muri politiki ya Kongo Kinshasa, akagira n'abamushyigikiye benshi. Imbaraga zari imbere mu gihugu zishobora gutera impungenge ubutegetsi buriho, mu gihe Kabila yahita atangira ibikorwa byo gushyigikira M23 bishobora gushyira igitutu ku nzira y'ibiganiro by'amahoro irimo kugeragezwa na Amerika na Qatar. Kabila mbere yavuze ko yabaje gufasha gushaka ibisubizo ku bibazo bya Kongo. Kugeza ubu ntibizwi neza niba yakwifatanya n'M23 cyangwa se yakwinjira mu bikorwa byo gushaka amahoro muri rusange. Mu gihe yakwifatanya n'M23 bishobora gufasha uyu mutwe. Kinshasa ivuga ko umutwe w'iterabwoba kugira ijambo no kumvikanisha impamvu urwana. Ikindi ni uko kongera gukorana kwe na Colonel Nanga bari mu gihugu bishobora gutera impungenge Kinshasa. Ibi byaba bishimangiye ibyo Kinshasa imaze iminsi ishinja Kabila ko ari inyuma y'M23. Abasesenguzi batandukanye bavuga ko nyuma yo kugera ku butegetsi Tshisekedi yanze gukurikiza amasezerano y'ibanga yabaye mbere y'amatora hagati ye na Kabila y'uburyo agomba gusaranganya ubutegetsi bwa 2019. Ibi byaje kwemezwa na Colonel Nanga ukuriye M23 wahoze ari perezida komisiyo y'amatora muri Kongo wagiranye ikibazo n'ubutegetsi bwa Tshisekedi nyuma yo kuvuga bimwe mu byari muri ayo masezerano. Iruhande rwa Tshisekedi rwarabihakanye ruvuga ko ari ibinyoma. Ku rundi ruhande, mu gihe Joseph Kabila Kabange muri Kongo ashyira umuhate wo gushaka amahoro nta ruhande abogamiyeho, umuhate we ngo ushobora gutanga umusaruro kubera imbaraga za politiki bizi ko afite mu gihugu. Ashobora kuba ingenzi mu buhuza hagati ya M23 na Kinshasa, hagati ya Nanga na Tshisekedi. Abagabo bombi azi neza bakuranye. Ibi ngo bishobora kuganisha ku bwumvikane bushya bwa politiki hagati ya M23 na Kinshasa ndetse na Kabila ubwo ushobora kuba afite intego n'ibyifuzo bya politiki. Nyuma y'imyaka 18 yamaze ku butegetsi, umuyobozi w'umutwe w'M23 mu rwego rwa politiki Bertrand Bisimwa buringa bose urundi muri Kongo Kinshasa ko zikwiye gutaha. Azibutsa ko abantu barwanya uburenganzira bwabo nta kintu na kimwe cyo guhomba baba bafite. Yabigarutse mu kiganiro gere n'abanyamakuru ku cyumweru umujyi wa Goma cyagarutse ku ishoro rusange bice M23 imaze gufata kuva urugamba rwo guharanira uburenganzira bwabo rwashyirwamo imbaraga. M23 igenzura ibice bikomeye bya Kivu Amajyaruguru mu mujyi wa Goma n'izindi nkengero zawo, zinagenzura kandi umujyi wa Bukavu n'Kivu Amajyepfo. Ku rundi ruhande, ingabo z'Urundi zikomeje kurwana ku ruhande rwa leta ya Kongo mu bice bya Uvira. Bisimwa yavuze ko nta mishyikirano M23 ifitanye n'Uburundi kuko ari igihugu kirwanya umutwe ndetse ku cyo gisirikare gifatanye umutwe wa FDLR. Atera abarwanyi benshi ba FDLR hafi y'umupaka aho bari kwisuganya ngo badutere, aho niba ibitero biri guturuka igisirikare cyabwo kinjira mu bice byacu kikica abaturage. Bisimwa yavuze ko ubutasi bwa Kongo buri gukorera cyane mu bice twa Uvira hanyuma bugatanga amakuru ku ngabo zikoresheje drone zikarasa mu bice birimo abaturage. Ati dutekereza ko ubwo intambara izaba irangiye ingabo z'Urundi zizasubira ku butaka bwazo. Nta kibazo dufitanye n'Abarundi n'abavandimwe bacu. Abayobozi babo bari gukoresha igisirikare mu kwica abasivili b'Abanyekongo. Ntitwashyigikira bene iyo guverinoma. Arakomeza icyo tubasaba no kuva ku butaka bwacu kuko amahirwe amwe dufite no kwicarana na guverinoma ya Kongo tukaganira.
Rwanda tugashaka igisubizo nk'uko ingabo za SADC zatashye nabo bakwiriye kubigenza batyo bagasubira mu Burundi. Bisimwa yavuze ko nta nyungu M23 ifite mu Burundi, ko iri ku butaka bwayo kandi ko nta kibazo na kimwe iteye Burundi. Ati Burundi bukwiriye kwita ku bibazo byabwo butohereje abasirikare kwica abasivile. Yavuze ko mbere y'uko Burundi bwinjira muri iyi ntambara yahuye na perezida wabwo Evariste Ndayishimiye musobanurira ko ibintu bimeze. Icyo gihe ngo Ndayishimiye yabwiye Bisimwa ko intambara ya M23 imeze nk'iyo CNDD-FDD yanyuzemo. Ati yavuze ko ari akarengane katumye bafata intwaro hanyuma kubera icyo ari gukora ibyo yigeze kurwanya. Reka mwibutse hamwe n'izindi mvurima i Burundi, mu Rwanda na Uganda hose bagiye ku butegetsi nyuma y'igihe bahezwa, barwanije akarengane baragatsinda. Museveni umunsi umwe ari Kinshasa yigeze kuva ko na Kagame bagiye ku butegetsi nyuma yo kurwanya ihezwa. Yatanze ubundi icyo gihe ko bahejwe uyu munsi bashobora kuguhirika ejo. Ubwo nibwo butumwa duha Kinshasa, iyo abantu bahejwe ntacyo guhomba baba bafite, barwana nta kwitangira kugira ngo babeho. Nibyo turi gukora. Hashize iminsi mu misozi ya Uvira hari imirwano ikomeye hagati ya M23 n'ingabo za leta zifatanyije n'iz'u Burundi FDL na Wazalendo. Ni imirwano yabereye mu bice bya Rugezi muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo n'ahandi. Bisimwa yatanze umuburo mu gihe perezida w'u Burundi yagira uruzinduko Kinshasa agorana na mugenzi wa Kongo Tshisekedi ku cyumweru. Ni Nyabije muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe perezida wa Tanzania yasabye abakozi ba leta kuzibukira ikintu cyitwa ibanga ry'akazi, asaba urwego rushinzwe kugenzura abakozi guhagurukira bamwe mu bakozi ba leta basigaye bashyira hanze amabanga y'igihugu bakeka ko basabye perezida gusa. Ikinyamakuru The Chanzo cyavuze ko perezida Semesuru Hasani yavuze ko hari umuco mubi wadutse mu bategetsi basigaye bamena amabanga y'igihugu uko bishakiye. Atera abajya habitsa amakuru y'ibanga bagafotora bakoresheje za telefone bagasakaza hanze bazi ko basabye perezida w'igihugu. Uyu mutegetsi yavuze ko uyu muco mubi wamaze kuba ingeso, nta mutegetsi muri Tanzania ukigira ibanga ry'igihugu kandi ko bashingiye ibintu byose. Asaba urwego rubishinzwe gukandakanda abategetsi bagakwirwa mu nshingano barimo muri iki gihe. Nubwo nta muntu n'umwe watunzwe urutoki cyangwa se ngo havuge ubwoko bw'amakuru y'ibanga muri Tanzania asigaye ajya hanze. Amakuru yavuze ko mu cyumweru gishize impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu muri Amerika yo muri Tanzania ikize ku mbuga nkoranyambaga zayo amakuru y'igihugu cyavuze ko ari ibanga. Ibyo biranakumenya uwayatanze. Perezida Semesuru yongeye gusaba abategetsi bagenzi be kwibuka ko bagomba kurwana ku gihugu ntikinjirirwe n'abo hanze kuko byagishyira mu kaga. Hanyuma ariko kandi uvuga butumwa Bishop Joseph Gwajima usanzwe ari depite mu ishyaka CM riri ku butegetsi muri Tanzania yagaragaje ko atewe impungenge no gushimuta abantu byafashe intera ndende muri Tanzania. Iyi ntumwa Rwanda yavuze ko inzego z'umutekano zikwiye kuba zizi neza abari inyuma yo gushimutwa gukabije ko abantu muri Tanzania. Bishop Joseph Gwajima yakomoje ku banyamahanga Boniface Mwangi wo muri Kenya na Twahirwa Twahirwa wo muri Uganda barutse gushimutirwa muri Tanzania bakanakorerwa iyicarubozo. Yavuze ko inkuru nk'iyo ari igisebo ku gihugu nka Tanzania. Uyu munyapolitiki wivanga n'uwirimbanye n'iyobokamana yavuze ko Tanzania igeze habi kuko bitumvikana uko abaturage bashimutwa abandi bakabirirwa irengero mu gihugu nka Tanzania kimenyerewe nk'ahantu h'amahoro asesuye muri kano karere. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe aborozi mu majyaruguru y'u Rwanda bazwi nk'abararo barahiye bakirenga ko badateze kuva mu nzu bororeragamo badahaye ingurane nk'uko byifuzwa na leta y'u Uganda. Yabahaye ibyumweru 2 kuba bahavuye bagiye. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko kuwa gatanu mu cyumweru gishize leta y'u Uganda yategetse ko aborozi mu majyaruguru y'u Rwanda bahaye ibyumweru 2 byo kuba bavanyemo inka zabo bagashaka ahandi berekeza. Icyo kinyamakuru gisubiramo amagambo y'aborozi batsemba ko batazahava ngo baguze ubutaka bororeyeho bagasanga niba leta ishaka ko bimuka igomba kuba ingurane y'imitungo yabo. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jean Muhoozi Rugaba usanzwe n'umuhungu wa perezida Museveni yabahaye inama ko ibyumweru 2 nibishira bataragenda ubwo azagenda akabirukana akoresha igisirikare. Mu butumwa yatanze ku rubuga rwa X Jean Muhoozi ati bararo bavandimwe banjye umwanzuro wo kuvana mu majyaruguru ya Uganda wafashwe n'inama nkuru y'igisirikare. Amatariki mwahawe nagira nzaza ubwanjye kubavana, ibyo mwigira byose muzagenda. Umukuru w'ikiramwe ry'aborozi muri ako karere yavuze ko nta gahunda bafite yo kuhava kuko baguze ubutaka n'abaturage bene bwo babacuri ndetse ko banashakanye nabo babyara n'abana. Agaragaza ko niba leta ishaka kubavana mu karere k'abacuri bagomba kubasubiza amafaranga baguze nabo butaka kandi ku giciro kigezweho ko ubutaka bwahenze muri kino gihe. Uyu mugabo yavuze ko bageze mu bacuri banazamuye agaciro k'inka kuko mbere bagira inka nziza yaguraga 1,400 by'amashiringi ya Uganda, none ubu ngubu inka ishobora kugeza kuri 3,000,000 z'amashiringi bagasanga ko bavana gutyo gusa. Byaba bihabanye n'itegeko nshinga rya Uganda kuko nabo bagurishijeho bari bafite bakajya gutura hariya. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko iteka rya perezida Museveni birukana rya 2023 rivuga ko abantu bateje inzara mu karere k'abacuri kuko ubutaka bwahingurwa bwose babworeramo na buke busigaye. Inka z'abo bantu zikaba zirirwa zirera ku gasozi kunira abaturage bagasonza. Indi mpamvu nta makimbirane ashingiye ku butaka yadutse muri kariya karere ko mu majyaruguru ya Uganda. Iri teka rya perezida Museveni ngo ryaje gukubwa mu nkokora n'uburwayi bwadutse mu matungo ariko ngo bagomba kugenda byanze bikunze kuko barimo no kwangiza ibidukikije. Hari abararo bibajije impamvu igihugu kibaye ibyumweru 2 kuba bagiye kandi yari ishoramari bakoze mu masambu bororeramo bakanibaza ukuntu bahabwa iminsi 14 kandi abahinde bajya kwirukana muri Uganda barahawe iminsi 90. Ntacyo leta y'u Uganda iravuga ku ngurane abo baturage basaba uretse ko hatoye itegeko rihana abantu bose bangaza amatungo n'abantu urera hatari mu nzuri. Abo bararo bivuga ko bakomoka mu turere twa Ntungamo, Bushenyi ndetse na Hoima.
ntarava muri Uganda bambwira ko Perezida Kaguta Museveni yategetse ko bazajya bafatirwa mu bikorwa by'ubujura bw'ibikorwa remezo by'amashanyarazi bazajya baraswa mu cyico bagapfa mu gwaki ibyo bikorwa bikomeje gufata intera hashigiye mu gace ka Ruwero kabarizwa mu turere twa Ruwero na Agaseke na Kasongora twarazengerejwe n'ibara ry'umuriro riterwa n'ubujura bw'ibikorwa remezo by'amashanyarazi birimo insinga transformer ndetse n'ibindi. Ni ubujura bwatumye Perezida Museveni yategeka umugaba mukuru w'ingabo za Uganda umuhungu Jean Muzikeni Rugaba gushyiraho komite ihuza inzego z'umutekano mu gukemura iki kibazo. Yategetse kandi ko muri Ruwero hoherezwa abasirikare biteguye kurasa mu cyico. Perezida Museveni yabwiye Jean Muzi kohereza abasirikare biteguye kurasa mu cyico nk'uko igitangazamakuru Daily Monitor cyabitangaje. Ati nidutangira kubarasa bazabicikaho. Nyuma y'ayo mugambo ya Museveni abatuye Ruwero bagaragaje ko bamushyigikiye uko abajura babazengereje. Uwitwa Elisa Kambugu yavuze ko nubwo kurasa ugamije kwica bishobora kumvikana nk'ibiteye ubwoba abajura ku ibihano biremereye birimo n'urupfu. Kambugu yunganiye witwa Agnes Nabanuka uvuze ko nta kibazo mfite kuko bakekwaho kwiba transformateri insinga n'amapoto baraswa mu gihe cyose bagerageje gucika. Ati bakwiriye urupfu kubera agahinda katavugwa bateza abaturage. Perezida Museveni yavuze ibyari mu mitwe ya benshi hano muri Ruwero. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kenya abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe Depite George Koimburi byavuga ko yashimuswe n'abatabazi mu cyumweru gishize avuye mu misa yasanzwe yajugunye mu makawa hitwa Kibichoyi mu ntara ya Kiambu yanegekaye. Umuryango bavuze ko bamusanze yanegekaye kuri ubu bari kumwitaho kwa muganga ndetse iperereza ry'abakeka kumushimuta ngo ryatangiye. Ikinyamakuru The Star cyavuze ko polisi ya Kenya yavuze ko nta ruhare afite mwishimutwa ry'uyu mugabo. Umugore w'uyu mudepite yavuze ko uyu amateraniro yo ku cyumweru yegerewe n'abantu birigiraga nkaho ari abakirisitu bari baje gusenga baramuyobora mujugunya mu modoka barirukanka. Nubwo polisi yavuze ko nta kizwi cyaba cyatumye uyu mudepite agirirwa nabi, uhoze ari vice perezida muri Kenya Rigathi Gachagua yavuze ko ari ibikorwa na leta ya William Ruto bigamije kwibasira abatavuga n'ubutegetsi bwe. Uyu mudepite asanzwe ari umuntu hafi wa Rigathi Gachagua ndetse biravuga ko abantu bose bashyigikira ishyaka ryarutse gushinga leta ibagendaho. Iyi ntwari Rwanda itaribwaga neza n'ubutegetsi mu minsi yashize yasagariwe n'inzego z'iperereza zimushinja kuvuga ko leta ya Kenya iri gusesagura amafaranga itanga za ruswa mu bakuru b'ibihugu bya Afurika ngo bazatorera Raila Odinga ku mwanya wa perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe nubwo umunyapolitiki yatatowe.